Situacija je takva da vidi se da će Bosna i Hercegovina, ovako kazano, biti oduzeta od Osmanske imperije. Onda cizelirane propagande. Jedna je bila od Austrije, a najviše preko Franjevaca, da se razvija horvatska nacionalna svijest, a druga, još suptilnija, srpska. Amo knez Mihajlo, amo njegovi ministri Blaznavac Ristić, Ujedinjena omladina srpska, da se razvija srpska misao. Jer vjerujte, do sredine 19. vijeka u Bosni niti je bilo Srba, ni Hrvata, ni nikoga. Sve su bili Bošnjaci. Jedni s 3 prsta, jedni s 4, jedni klanjaju. I onda ta politička prominentnost srpska dovede Bogoljuba Petranovića, jednog vrlo obrazovanog čovjeka, inače je bio kaluđer, bio je i iguman manastira Savine, u Sarajevo. A sultan, tako reći, neđeljno sve daje popuste da bi bili zadovoljni turskom vladavinom. Recimo, otvara se 1863. godine škola za pravoslavce u Sarajevu. Onda se dozvoljava da crkva zvoni zvona, jer nije se ranije dozvoljavalo zato što se ne čuje hodža kad kujiše, kad zvone zvona. Tako da, onda je doveden Bogoljub Petranović i on će tu naći čovjeka koji pravi stihove i snabdijevaće ga, pa će da naučno društvo srpsko objavljuje srpske narodne pjesme, više o Milošu, o Kosovu, o čudesima, a to sve falsifikati. Vjerujte, izučavajući arhive i ostalo, pravoslavac bosanski više je tuge, više je mrzio i više nepravde doživljavao od fanariotskih svještenika nego od aga i begova. Dešavalo se umre čovjeku žena ili majka, pa neće da mu održi opijelo dok mu se ne plati toliko do visine koštanja jedne krave. Pa samo treba čitati memoare vojvode Anta Dakovića, pa vidjeti šta je činio fanariotski vladika u Mostaru. Nije slučajno gospodin Amfilohije doveo Vasiljanskog patrijarha kada je mislim, udarao temelje